يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا وهادينا ومهدينا ونورنا ونور أجسادنا ونور أرواحنا ونور حياتنا ونور مماتنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور يميننا ونور قدامنا ونور إسلامنا ونور ربنا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته وأحبائه وعلماء أمته وصلحاء ملته أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم عليه. سلموا يا قوم بل صلوا على صدر الأمين مصطفى ما جاء إلا رحمة للعالمين. درود شریف بلند آواز.
اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم عليه. معزز علماء کرام و برادران اسلام، پیارا مسلمان بھائیرو، عزیز دوستو، رات جو تمام گھڑوں سو گزری ہوا، مغرب کھا وٹھی کرے تواں نیکی جی محفل میں شرکت کئی آ. یہ سمورو تواں جو ٹائم اللہ تعالی جے رحمت میں امید ہے خدا تعالی عبادت میں شامل فرمایا. مزید جیتری بھی خدا تعالی تواں سا کے ویہن جی توفیق عطا فرمائے. اللہ جے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جا فرمان بدنداسوں. تواں پیاری جماعت جے آڈو قرآن مجید جوں بآیتوں ہن ناچیز تلاوت کیوں آہن. دعا فرمایو اللہ تعالی جل جلالہ امن والہ مو گنہگار کے شال حق سچ بیان کرنے جی توفیق نصیب فرمائے. تواں اساں سبری سامعین کے شال اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ پانجے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جے صدقے انتے عمل جی توفیق عطا فرمائے. پیارا دوستو، سائیں قبلہ سید اقبال احمد شاہ صاحب مد ذلہ العالی اجو کو ہی پروگرام ایک ہی محرم شریف جے رات جو شہدائے کربلا رضوان اللہ علیہم اجمعین جے یاد میں منعقد کیو آ، جے میں مشائخ عظام، سادات کرام، علماء کرام، حفاظ کرام ای بیا تواں جیڑا بھلارا کافی تعداد میں گڈ تھیا آہو. ہی ناچیز بھی اوان جے آڈو حاضر آ. اللہ تعالی جے پاک کلام جے روشنی میں چند گالیوں عرض کندس. ماں جے کے تواں جے آڈو آیتوں سگوریوں پڑھی چکو آیا. سب خاں اول انہن جو ترجمو، ان خاں بعد میں جو کچھ اللہ تعالی چورایو عرض کندس. محبت سا، ذوق شوق سا، ای بلند آواز سا مجھے محبوب کریم جے متھا درود پڑھو تو ما تواں کے اللہ جو قرآن بدایا. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم علیہ. اللہ تعالی جل جلالہ امن والو پانجے پاک کلام ارشاد فرمایو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاح ان اللہ مع الصابرین. رب العالمین جل جلالہ امن والو فرماؤ، اے ایمان وارو تواں تے جے کدے کو ڈکھیو وقت اچی ونے، تکلیف جو وقت، امتحان جو وقت اچی ونے، کائیں قسم جی کاب تواں جے متھا پریشانی اچے، ماں رب العالمین تواں کے حکم تو فرمایا استعینوا بالصبر والصلاح، صبر کھا ای نماز کھا مدد گھرجو. ان اللہ مع الصابرین. مجھا پیارا بانہا بکم تواں کے کرنا ہے، ایکڑو تواں کے صبر کرنو آ، بی تواں کے نماز پڑھنی آ. اے بکم تواں کا جو ٹیو موجو تواں سا وعدو آ. رب العالمین فرمائے تو نماز پڑھندڑ ای صبر کرن والے ساما اللہ تعالی گڈ آیا. پہلی آیت. بی آیت میں اللہ تعالی فرمایو وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. جے کہ اللہ پاک جل جلالہ من والو جے راہ میں پانجی جان کٹائے قربانی ڈئی ویا، ہن دنیا میں ریلت کریا شہید تھیا،
اللہ تعالیٰ فرمائے تو لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اللہ پاک جے راہ میں شہید چھڑوان کے ماں رب تواں کے چواں تو تم مول نہ چئجو. چھا چوں اللہ تعالیٰ فرمائے تو بل احیاء بلک یہ جیراہل ولکن لا تشعرون، پر تواں کے انہن جے حیاتی جو شعور کونے سمجھ کانے پتو نہ ہے. اواں جے خیال میں ت مڑ مٹی جا متھا ورایا سو قبر جے اندر دفن تھی ویو، ہن جے ساہ جی آمد رفت بند تھی وئی، اکھیوں کو نہ چوڑ سل کن کو نہ تھا بدل پیا، ڳالهائے کو نہ تو سری دھڑکاں دھار تھی ویا. ہانے قبر جے اندر جے کو ہلیو ہو سو کیے جے روا. اللہ تعالیٰ فرمائے تو ولکن لا تشعرون، اواں کے ان شہید جے حیاتی جی خبر کانے کات ہو کیے جے روا. اواں کے جے کرے قرآن مجید اللہ تعالیٰ جے متھا بھروسو آ ت منجڑو پوندو، رب فرمائے تو ت شہید جے روا. اواں کے خبر نہ ہے، جے کرے مکھے کا خبر نہ ہے تو نہ بے خبری جو قصوروار ماں آیا مجھو قصور آ ان حقیقت جو کو قصور کونے. شہید جیروا حیاتا اللہ تعالیٰ جے قرآن پاک فرمائے تو جیروا پر تہاں کے خبر کانے تک یہ جیروا. یا الہ العالمین چھو بلا سا کے خبر کانا تھی پوے. اللہ تعالیٰ فرمائے تو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اواں کے یہ خبر نہ تھی پے تماؤہ ربہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تواجی حیاتی تواجی وفات موت زندگی ما رب العالمین خلقیا. تجھی حیاتی جی توکے بھی خبر کانے، تجھے موت جی توکے بھی خبر کانے. ما رب کریم موت جو بھی خالق آیا تا حیاتی جو بھی خالق آیا. پوجنے موت حیاتی مجھے ہاتھ میں آ تمہارا رب شاہدی تو جا تو شہید جیروا. تجھے زبان تے ماں مہر تھو لگایا، ماں رب تو کے منو تو کیا تو خبردار جو زبان سا چیو تھی تو شہید مریو آ. ایمان مان نکری ویندے، اسلام مان نکری ویندے، اللہ جو منکر بنجی ویندے، قرآن جو دشمن بنجی ویندے، نبی کریم جو امت کا خارج تھی ویندے. جے کرے یہ سب شیوں تو کے بچائیوں ہن ت منجو پوندی تو شہید جیرو آ. چیبو آبا ڈاڈھے جے لٹھ کے بمتھا. رب کریم فرمائے نہ چاہو صحیح کون تھا چاہو، دل میں تا ہے نا چون کی منوا لا تقولو نہ چاہجو. اللہ تعالیٰ فرمائے ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا. رگو تواجی زبان بند نہ ہے بلک ما رب العالمین جل جلالہ من والو توا کے حکم تو فرمایا تا دل میں بھی نہ بھاجو تک شہید مری ویا ہے. تواجی زبان بھی چوے تو شہید جیروا، اواجی دل بھی تصدیق کرے تو شہید جیروا. اللہ تعالیٰ فرمائے تو یرزقون فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ. او شہید ایڑے نمونے ساتھ جیروا جو قبر جے اندر شہید رزق روزی واپرائیندو آ. رگو رزق روزی کون واپرائیندو آ بلک اللہ تعالیٰ فرمائے تو فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ. ان شہیدن کے اللہ تعالیٰ جی ذات بابرکات قبر جے اندر رزق روزی جیسا فرحتو نصیب کندو آ. وہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ امن والو جے فرحتن تے خدا تعالیٰ جابانا شہید خوشو منائیدہ ہے. تجھے کرے تواجی زبان بھی چوے تو شہید جیرو آ تو تواجی دل بھی چوے تو شہید جیرو آ. یہ آہے تلاوت کہلا آیتن جو ترجمہ مانا. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرمایا تو تکلیف اچے و آواز شور تو بس کرائے ویلی آواز مہربانی کرنے کہو. شدید گرمی جی موسمہ اللہ جو فضلہ ہنے رات ٹھری پئی آ پر ڈینہں جو موت مار گرمیوں سفر کرنے سا مانو جی حالت خراب تھیو ونے.
तव्हां महिरबानी करे थोरो असांजी महिनत जो क़दुरु कयो। असीं तव्हांजी ख़िदमत में अलाए किथां 7 ज़िला लताड़े आया आहियूं ऐं अवां में शोर शरारो आवाज़ लॻो पियो आहे। पोइ भला इजाज़त ॾियो त दुआ खणी घुरूं, तव्हां बि निंड कयो, असां मथे सूर लाहियूं। न सही कीअं ॻाल्हायो बंदि थिए न भाई, ओसे पासे नो ॻाल्हायो पियो अचे। सलात मुंहिंजे हबीब ते बुलंद आवाज़ सां अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। सलात रुगो मां हिकिड़ो पियो पढ़ा, तव्हां पढ़ो ई कोन, ॾाढे सलात बुलंद आवाज़ सां अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि व अज़वाजिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। पारी आयत में अल्लाह ताला फरमायो त तकलीफ़ जे टाइम ते नमाज खां ई सब्र खां मदद वठो, अल्लाह ताला तव्हां सां गॾु आहे। ॿी आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमायो त शहीद खे मौल न चओ जहिड़ो आहे, पर तव्हांखे हुनजे हयातीअ जी ख़बर न आहे। टी आयत में अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात इरशाद फरमायो त शहीद खे मौल न भायो, उहे जहिड़ा हल अल्लाह पाक जो रिज़्क़ खाईंदा हल फरहतुन में आहे। हाणे तफ़सीर अल्लाह ताला फरमायो या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमानदारो। कुरान करीम जो उसलूब आहे, कुरान करीम जो तरीक़ो आहे त कुरान पाक जेको माण्हू जहिड़ो हूंदो आहे उनखे ओड़ी ॿोलीअ में ख़िताब कंदो आहे। हिते ईमान वारनि सां कुरान मुखातब आहे। अल्लाह ताला जी ज़ात ईमान वारनि सां ॻाल्हाए थो या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वारो। अवां जेकॾहिं क़ुरान करीम जे ॿिनि आयतुनि ते नज़र कंदो त उते तव्हांखे ॿिए तरह जो मज़मून बि नज़र ईंदो। आम तरह सां माण्हू चवंदा आहिनि अबा ॻाल्हि ॿुधी अथव, असांजो नबी काफ़र खे बि काफ़र कोन चवंदो हो, तंहिंजे करे काफ़र खे बि काफ़र न चओ, छो मता मुसलमान थी पवे। हमारे ट्रैक्टर खे तकते कढो, आयो तव्हां बि मौलवियुनि मां अची फथा, ॿियो भला छा। बस मां बि 2 मिसरा पढ़ी बस हो गया, न वरी कीअं बाबा 2 मिसरा बस ॿ। हिते रवाज आहे 2 मिसरनि जो, मां जहिड़ो चवंदा वेस तहिड़ो देश तहिड़ो वेस, 2 मिसरा। पोइ मूंसां जुठ बि त कई अथव न, टाइम ॾिठो अथव, हे सुम्हण जो टाइम आहे तकिन जो टाइम आहे, सुबुह ताईं जो आहे नंढड़ो को घोड़ो बस न बाबा, बस मूंखां जेतिरो ॻाल्हायो थी ओतिरो ॻाल्हाईंदुसि, ठीकु आहे कोन्हे मुंहिंजो। सलात मुंहिंजे हबीब ते अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लम। सुबह ते पढ़ण वारनि जा फार ॾिसो सलात बि कोन था पढ़नि, ॾाढे सलात पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लम अलैहि। अदा नबी साईं बि काफ़रनि खे काफ़र कोन चवंदा हुआ, या प्रोपगंडा थी रही आहे, प्रोपगंडा। माण्हुनि खे चयो त बाबा काफ़र खे बि काफ़र न चओ, ऐं चवनि केरु था, उहे था चवनि जन खे भउ आहे त असांजो पर्दो न खुले। अबा गंजो कॾहिं चवंदो त मूंखे को गंजो चवे, ॻाल्हायो दड़ा, गंजो कॾहिं चवंदो त माण्हू मूंखे गंजो गंजो चवनि, कोन भाईंदो न, नसीहतूं कंदो अबा कंहिंजो ऐब न कढिजे, अबा कंहिंजे टिकण ते टोक न कजे, नसीहतूं कंदो। चोर कॾहिं चवंदो त मूंखे को चोर चोर चवे, ॻाल्हायो अदा बाबा सभु का ॿकरी पंहिंजे पाए कंदी, छो करे चोर चइजे। हीअ प्रोपगंडा बि उहे माण्हू कनि था बाबा, काफ़र खे बि काफ़र न चइजे, नबी साईं बि कोन चवंदा हुआ। अरे वॾेरे ते कूड़ हणंदे बि हयाव थींदो आहे, सूबेदार ते कूड़ हणंदे बि हयाव थींदो आहे, पीर फ़कीर ते कूड़ हणंदे बि हयाव थींदो आहे, मुल्ला मौलवीअ ते बि कूड़ हणंदे हयाव थींदो आहे। हे वेॾो वॾो कूड़ जो ख़ुदा जे महबूब ते कूड़ त नबी साईं बि काफ़र खे काफ़र कोन चवंदा। नबी साईं फरमाइनि था मन कज़बा अलैया मुतअम्मिदन
فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ جيڪو ماں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جے مٿا ڄاڻي واڙي کوڙ هڻندو ان کي چئي ڇڏيو ته بسترو بدھ تنهنجي لاءِ جهنم تيار نبی کریم جے مٿا کوڑ ہڻ وارے جی نجات ناهي نبی کریم جے مٿا الزام ہڻ وارے جو چھوٹکارو ناهي نبی کریم جے مٿا کوڑ ہڻ وارے جے لا جهنم جی باہ واجبا نبی کریم جے مٿا کوڑ ہڻ وارے تے دو جنت حرام ایمان کھا خارجا اللہ پاک جے حبیب تے کوڑ تھا ہڻن ته نبی سے کافرن کے بھی کافر کو نہ چوندا بدھ قرآن اللہ تعالیٰ پانچے حبیب کے چوے تو قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین گھڑو کرے یا صورت یاد ہوں اللہ تعالیٰ پانچے حبیب کے چورائے پہ کل سونا چو یا ایھا الکافرون او کافرو اللہ تعالیٰ پانچے نبی کریم کے زوری پہ چورائے خوشی سا پہ چورائے دنیا کے چورائے دیکھارے پہ مجھا محبوب تو کافرن کے کافر چو مجھا پیارا دوست نبی کریم کے اللہ چوے تا کافرن کے کافر چو اجو کو مسلمان وری نبی کریم جے متا کوڑا پہ ہونے تا نبی کریم کافر کے کافر کو نہ چوندا مجھا بھاو عزیز یہ شریعت جو مسئلہ ہوا تا کافر جے کفر میں شک کرن بھی کفر من شک فی کفرہ فہو کافر یہ شریعت متحرہ جو فیصلو آ تا جے کو کافر کے کافر نہ چلے وہ پان کافر کافر جے کفر میں شک کرے خود کفر مجھا پاو عزیز یہ تو کہ کفر جے طرف مانو وٹھی تا ونن پیا تا جے کرے اسی کافر کے کافر چوندا ہوں مسلمان کے کافر ڈاڑے چو مسلمان کے کافر زور سا چو مسلمان کے کافر کہہ کے چوندا ہوں لاڑے تو کہہ کے چوندا ہوں مسلمان کا چھو چوندا سے مسلمان کے چوڑو گناہ وا جے کافر کے کافر نہ چوڑ کفر تے مسلمان کے کافر چوڑ بھی کفر مسلمان کے بھی کافر نہ چیبو چھو تو مسلمان ان کے مسلمان کے کافر چاہن سا پان مانو کافر تھی پوندو اي کافر کے کافر نہ چوندو تب پان کافر تھی پوندو مسلمان کے مسلمان چیبو کافر کے کافر چیبو مرد کے مرد چیبو عورت کے عورت چیبو کھدڑے کے کھدڑو چیبو مومن کے مومن چیبو بےمان کے بےمان چیبو جہڑو ہودو تے کے اوڑو چیبو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ من والو پاجے حبیب جے زبان کا کافر کے کافر چورايو وا کفر اي اسلام جو تعلق ضروریات دین سا ہے اسلام جو اي دین جو کے ضرورتوں ہن انہن کے منیندڑ کے مسلمان چیبو انہن جے انکاری کے ضروریات دین جے منکر کے کافر چیبو اللہ تعالیٰ جی ذات بابرکات ارشاد فرمائے یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب العلیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون اساں جے لا دشمن چوندا ہن تے بیت پڑھندا ہن قرآن کو نہ پڑھندا ہن الحمدللہ اساں کے قرآن اچے تھو فرق آہے اساں قرآن پڑھی مانا کو نہ پھیرائندا ہوں وہ چوندا ہن اساں قرآن پڑھندا ہوں ہاؤ تواں قرآن پڑھندا ہو پر مانا پھیرائے مسلمان کے گمراہ کندا ہو تازو تازو ہکڑو ملا چھتو تھوا قرآن کریم جو آیت پڑھی تو چوے تما قرآن ما ثابت ہو کیا تا علی ای حسن ای حسین اہل بیت الناہل جے کنے کو ثابت کرے تما لکھ روپن جو انعام جا ما تو چوایو قرآن جڑو پڑھی تیڑو کو نہ پڑھی اللہ جے قرآن تا نبی جے اہل بیت جو قیامت تے اعلان کرے چھجو
کیڑے کم جو ہو قرآن نبی کریم جی ذات بابرکات ارشاد فرمائے تو ماں تہاں میں قرآن اے اہل بیت چھجو تھو وجا یہ تہاں وٹ گڈ ہوندا بئی ہک بے خاں جدا کو نہ تھیندا جاتے اہل بیت ہوندو اتے قرآن ہوندو جاتے قرآن ہوندو اتے اہل بیت ہوندو سائی فرمائے تا یو قیامت تئی ہلدا قیامت دے دہاڑے بئی گڈ جی ماں محمد اساں حوض کوثر تے ملاقات کردا خدا جو حبیب فرمائے قیامت نہیں ہوندا خدا جو حبیب فرمائے چھڈیو تھو وجا خدا جو حبیب فرمائے تو دھار کو نہ تھیندا خدا جو حبیب تو بئی لازم ملزوم ہوندا بئی گرجی مسا قیامت میں تی ملاقات حوض کوثر تے کردا اے ہے پلیت وری تے بدما قرآن ما ثابت ہوگا دا آل بیت آئے نہیں گے لگے چاہے بوانا تو سب کو پہنجے ہٹ جو ہو کو ڈیندو ہن ماں پاچی گال تے چاپو نہیں بچا دو اللہ تعالیٰ فرمائے یا ایوہ الذین آمنو حل ادلکم علی تجارت اے ایمان وارو ما رب کریم توا کے دس جا واپارا جو تنجیکم من عذاب العلیم او ایڑو توا پارا جے کو توا کے دردناک عذاب خاں بچائے چھڑیندو یا اللہ کے رو پارا رب تعالیٰ فرمائے تو تؤمنون باللہ ورسولہ یو واپار ہی تھوا اللہ تے اے اللہ جے رسول تے ایمان آڑیو چھا کہو اللہ ہی اللہ جے رسول تے ایمان آڑیو یعنی جے اللہ جے رسول تے ایمان آڑی دو یو توا گو یا رب کریم سا واپار کیو ایڑو توا واپار کیو جو توا کے دردناک عذاب کا بچائے چلی دو ہنے معلوم چھو تے رب کریم جے متھا ایمان آن رسول کریم جے متھا ایمان آن رب کے رب کرے مننو وا رسول کریم کے رسول کریم کرے مننو وا رب تعالی جی ذات بابرکات فرمائے تو تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم مال ای جان سا اللہ جے راہ میں جہاد کیو ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یو توا جے لا ڈاڈو بھلو جے کرے توا کے خبر ہو جے مولا ان میں فائدو کیڑو یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم خدا تعالی جی ذات بابرکات فرمائے تو نوا پار دے ذریعے اللہ رسول تے ایمان آن دے ذریعے یدخلکم رب کریم توا کے جنت میں داخل فرمائی دو جے ہیٹا نارو وہل تو خدا تعالی اگتے فرمائے تو اخرى تحبونها رگو جنت کان مل دوا جنت مدینے والے سائیں جے صدقے تہاں جی جاگیرا پر رب فرمائے تو اخرى تحبونها انیا جنت میں بعد میں بیو بجے کو گھرندو سو ما رب العالمین توا کے دی دو سا جنت تو ہوئی سنی دیا تو انشاءاللہ تعالی مسلمان برد سنت جماعت وارو تھا بدھی گئے ہو یا جیترا بھی فرقہ ہن یا فرقیوں ہن کوئی ٹولا فرقہ ہن جے کہ اسلام جے لڑی خان نکری دھار تھا ہن جماعت ہکڑیا ید اللہ علی الجماعت وا کیڑی جماعت ما و انا علیہ اصحابی جے میں مجھے حبیب فرمائے ہوا تو وہ طریقو جو کو ما محمد جو اے مجھے صحابہ کرامن جو طریقو ہوا نبی کریم جے طریقے کے ساتھ ہے وہ اے اصحابن جے جماعت کے چیبو جماعت تدی اسا چاہدا ہو اہل سنت و جماعت سنی عام ہو جو مخففہ ہلکن بورڈن میں تھوڑا لفظ میں سنی چیبو یا ہکڑی واحد جماعت باقی بیا سب ٹولا ہل فرقہ ہل جدا چاہل وہ سب جہنم جے حوالے تھیندا کلہم فی النار ما نہ سوچا مدینے والے صحیح فرمایا ہوا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جا امتی جنت تو جی جاگیرا
مزہ یہ تو دیکھو کہ فردوس اعلی بنائے خدا اور بسائے محمد. مزو تے نمیانو جو جنت ٹھاہی رب وری وسائی نبی سے. مزہ یہ تو دیکھو کہ فردوس اعلی بنائے خدا اور بسائے محمد. عصائے کلیمی غضب کا عصا تھا. موسیٰ علیہ السلام جت میں لٹھ ہوندی چھا ہوندو آبا ڈاڈے تو چھا ہوندو لٹھ جو پھٹی کرے. موسیٰ علیہ السلام جی لٹھ نہ تو بنجی ونے فرعون جے ڳوٺ تے حملو کرے. ماڑی جے ہیٹھا ہکڑی ڄاڑی ॿي وری مٿا ڄاڑي ايڏي وڏي اژدها جو ماڻهو بھڄي بيزار ٿي وڃن. اها لٹھ تڪا نہیں خدا جو قهر هو. شاعر اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرمائن تھا عصائے کلیمی غضب کا عصا تھا پر گروں کا سہارا عصائے محمد. گروں کا سہارا عصائے محمد. گروں کا سہارا عصائے محمد. اے موسیٰ واری لٹھ کانے جیکا قہر جو پیغام کھڑی آئی. اے محمد کریم جی عصا ہے جیکا کمزورن کے سہارو ڈی دیا. وری بدھ عصائے کلیمی. عصا لٹھ کلیمی مانا موسیٰ کلیم اللہ جی. عصائے کلیمی غضب کا عصا تھا پر گروں کا سہارا عصائے محمد. گروں کا سہارا عصائے محمد. مزہ یہ تو دیکھو کہ فردوس اعلی بنائے خدا اور بسائے محمد. مجھے پیارے آقا مولا جو غلام جو نالو حضرت ربیع حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کرائے رہو. مجھے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت جو دریا جوش میں آئے جب حضرت ربیع مجھے حبیب کے وضو کرائے بس کیا. نبی کریم فرمائن تھا سل یا ربیع سل. اور ربیع جدو لبیک وسعدیک یا رسول اللہ. نبی کریم فرمائن تھا آج مکے وضو کرایو تھی مکے ڈاڈی خوشی تھی ہانے ماں انعام تو جائے. سل جیکو کھپئی سو گھر. سل عام لفظ ہاں مکھے نہ کو آؤ تواں کے چا بابا جیکو کھپے وسو گھرو. عوام کو تھی بھی جیسے مفتی صاحب 100 ایکڑ زمین کھپے. آؤ کتھاں جا کو چوے سے لکھ روپیو دے. آؤ کتھاں آڑے جا کو چوے سے مکھے ڈی سی بنائے. آؤ ہن کے کتھاں ڈی سی بنایا. کو کیڑو سوال کرے کو تانجے کرے آؤ چئی کو نہ سگندس جیکو کھپے وسو گھرو چو تو مجا ہاتھ خالی ہل. واہ مجا رحمت وارا نبی تو تا قربان ونا. ربیع وضو تو کرائے محبوب کریم کے کورو بھرے ہتھڑا دھورائے تو منہ دھورائے تو اللہ جے حبیب وضو فرمایا. ہن رحمت للعالمین فرمائن تھا سل گھر ت جائے. معلوم تو تا حضرت ربیع کے جو جو گھرنو آسو محمد کریم کے جنو آ. اللہ پاک پاجے محبوب کریم کے ایترو اختیار عطا فرمایا جو ربیع جیکا شے گھرے سا محبوب جی ذات لئی چھڈیندا. نہ تو نبی سے چوے سات ربیع مکے وضو کرایو تھی دعا تو تجھے لائے گھرا تجھے لا نفل پڑھندس تجھے لا عمرو کندس تجھے لا رب کے سفارش کندس پرن. عام سوال سل سوال کر ہوڑو اللہ جو قرآن تو چے وا اما السائل فلا تنہر. مجا محبوب جے کو تجھے دروازے تے سوالی اچے ان کے جھڑک جڑی کانے کا. نبی کریم جی ذات بابرکا جی عادت ہی کان ہوندی جو سوالی کے خالی کندا. مجھے محبوب جے دروازے تے جے کو سوالی ایندو ہو ایڑی ت جھولی بھرے ویندو ہو جو قیامت تیوا جھولی کھٹنی نہ ہے. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا
میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں مجھے نبی کریم اگر کو پھڑو گھرے ہکڑو قطرو یا رسول اللہ ہکڑے پھڑے جی ضرورت ہے نبی کریم فرمائن تھا تو پانچے شان مطابق پھڑو گھرو ماں پانچے شان مطابق تو کہ رحمت جو دریا وہائے تو جا آ گیا جب موج میں قطرے سے دریا کر دیا پڑ گئی جس پہ نظر بندے سے مولا کر دیا رحمت للعالمین حضرت ربیع کے تو چسل گھر چھا گھرے تو اسا چھا گھروں ہا نوکرو گھروں ہا ڈوکڑ گھروں ہا دنیا گھروں ہا پر مجھے محبوب جا پروانہ نبی کریم جا عاشق ہا نبی پاک علیہ السلام جی ذات بابرکات جی صحبت میں رنگ جی ریٹا تھا بیٹا صاحب رحمت اللہ علیہ ایڑن جے لا ارشاد فرمایا وا ت پتنگن پہ کيو میرا مٿے مچ پسیل حسن لچیا سڑا مٿے سچ پوسندا گچن گچ ویچا رن ونجایا مجھے آقا جا پروانہ نبی کریم فرمان تھا یا ربی یا سل او ربی یا گھر عرض تو کرے اسالک مرافقتک فی الجنت یا رسول اللہ کچھ بھی تو کا کون تو گنا ہکڑو سوال آ مہربانی کرے پورو کيو پان فرمائن تھا چاو کہ بلا چوا تو تجیے ہانے توا کے دنیا میں وضو تو کرایا اہڑو کرم تھی پوے جو جنت میں بھی توا سا گڈ ہو جا اتے بھی توا کے وضو پہ کرایا اللہ اکبر یا رسول اللہ حق چار یا علی نبی کریم جی ذات بابرکات فرمائن ہا بابا جنت منجی ہے کا نا او مکھا شے گھر جے کا منجی ہوجے نا اج کل چھتا تھی پیار چھتا فلانی دعا نبی جی قبول کا نہ تھی فلانی دعا نبی جی قبول کا نہ تھی اڑے کلندر بھٹائی پیران پیر پٹر کتو ڈیندا آشا صدیقہ روئی 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 نبی کے منتھا کدی ہی پانجی زال کے نبی پٹر دئی نہ سگو جری نبی پانجی زال کے نہ دئی سگو تا پیران پیر کے تھانی دو ایڑا بے حیا جو مجھے محبوب محمد کریم جی پاک دامن گھر واری تے الزام رب جو قسما آشا صدیقہ مجھے محبوب محمد کریم جی پیارے صدیق جی نیانیا نبی کریم جی کارا ایڑی پاک کارا جو جڑی شادی تھی رہی نابالغا ایجاب قبول جے ٹائم تے پیو کھا پچھو تھو ونے ابو بکر تو جی نیاڑی رسول اللہ کے دے تو نبی کریم جے لا تو پاجی نیاڑی کے محبوب جی کوار منجے تو محبوب کے پاجے نیاڑی جے لا گھوٹ تصور کرے تو نابالغ جے پیو کھا پچھو ابو بکر اکھن تے ترقی تے تو منہ محمد کریم جو ہوجے اکھو ابو بکر جو ہوجن مال ابو بکر جو ہوجے کھپائن وارو محمد کریم ہوجے دھیر موجو ہوجن ہکری مرے تبی پرنایا بی مرے تٹری پرنایا گھوٹ محمد عربی ہوجے چھا گھرا آشا جیلا جو محمد کریم گھوٹ ہوجے تو چھا گھرا پیو ایجاب کیو قبولیت جو وارو نبی کریم جو آیو سرکار کا پچھو تو ونے پان بالغ یا رسول اللہ آشا کے پانجے عقد میں قبول فرمایا تھا پان خاموش رہا دو دفعہ پچھو یو خاموش رہا ترو دفعہ پچھو یو تو خاموش رہا ٹرے دفعہ کا بعد میں فرمایا تھا ہاں مکھے قبولا صحابہ کرام عرصہ کر یا حبیب اللہ ٹرے دفعہ توا چاہی انتظار کرایو پان فرمایا تھا قرآن کو نہ پڑھو تھا رب تعالی فرمائندو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى مجو محمد عربی پنجے مرضی سا کو ڳالهائيندو تنهيا جني رب العالمين وٹا وحي عوام کھا پڇو تا عائشہ تو کي قبول آ ت ما ہاتھ کيا ها
پر انتظار کم ته مجھے رب جی کیڑی مرضی آ خدا تعالی جے وحی جو انتظار ہو تواں ॿियो दफ़ो पुछो तवां टियों दफ़ो पुछो आख़िर रब पाक वटां जिब्रील रही आयो उन अची मूंखे चयो त रब करीम मूंखे हुकुम कयो आहे जिब्रील मुंहिंजे नबी खे वञी मुबारक ॾे त आशा सिद्दीका जो तुंहिंजो निकाह मां अर्शे मुअल्ला ते पढ़ी छॾियो आहे तूं दुनिया में बि क़बूल कर मां रब जी मर्ज़ी आई आहे अड़े उहा पाक दामन जेका अल्लाह जे मर्ज़ी सां मुस्तफ़ा जे निकाह में अचे कॾहिं बि आशा सिद्दीका मुंहिंजे महबूब करीम खां सवाल न कयो आहे छाजे लाइ औलाद जे बारे में त मुंहिंजा महबूब मूंखे पुटु ॾे या मूंखे पुटु वठी ॾे पाण बीबी आशा सिद्दीका फरमाईंदी आहे मा अरा रब्बक इल्ला युसारिउ फी हवाक ओ मुंहिंजा प्यारा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मां आशा त तजुर्बो कयो आहे जॾहिं बि मां ॾिठो आहे मा अरा रब्बक इल्ला युसारिउ फी हवाक जॾहिं बि मां तजुर्बो कयो आहे तो मुंहिंजा महबूब जेका बि ख्वाहिश कई हूंदी आहे सा रब तुंहिंजी जल्दीअ में पूरी कई हूंदी आहे रब कॾहिं बि तुंहिंजे ख्वाहिश जे पूरे करण में देर न कई आहे रब करीम त इंतज़ार में हूंदो आहे त मुंहिंजो महबूब मोहम्मद करीम कॾहिं थो घुरे त मां अता कंदो वञा 17 महीना बैतुल मक़दस ॾे मुस्तफ़ा नमाज़ करे मुंहुं पड़े थो अल्लाह जे अमर सां मदीने तैयबा में नमाज़ फर्ज़ थी आहे 17 महीना आका जे ज़ात मदीने खां उत्तर शाम मुल्क ॾे नमाज़ मुंहुं करे पढ़ंदा रहिया अमर अल्लाह जो आहे 17 महीने खां बाद में मुंहिंजे आका ज़ोहर जी नमाज़ पढ़ी आहे 4 रकातुनि जी नियत आहे 2 रकातूं पढ़ियूं अथनि 3 ॾे उथनि था ओच तो ख़्याल थियो त मुंहिंजे ॾाॾे इब्राहिम खलीलुल्लाह मके में काबो बनायो आहे मुझे ॾाॾे जो काबो बैतुल्लाह शरीफ आहे जेकर त मां इन खे काबो बणाया हा बैतुल मक़दस अॻिल नबियनि जो काबो आहे मुंहिंजे ॾाॾे इब्राहिम जो मके पाक वारो काबो आहे काश जो मूंखे इहो रब चवे हा त एॾे करे मुंहुं पढ़ अञा नमाज़ पूरी कान थी आहे 3 रकात में मुंहिंजो हबीब बीठो आहे अल्लाह इंतज़ार बर्दाश्त कोन कयो रब क़ुरान करीम जी आयत ला थी आहे कद नरा तक़ल्लुब वजहक फिस समाए फलनुवल्लियन्नक क़िबलतन तर्दाहा फवल्लि वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम कद नरा तक़ल्लुब वजहक फिस समाए ऐ मुंहिंजा महबूबा मां रब करीम ॾिसी रहियो आहियां त तूं पंहिंजे ख़्याल खे आसमान में ड्रोड़ाई थो पियो हाय हाय मज़ो त कहिड़ो आहे जो सॼो जहान चवंदो आहे त क़यामत में रब जो दीदार कंदासीं अब हाओ न सही कंहिंजो दीदार चओ अल्लाह साईं जो इंशाअल्लाह मोमिन खे थींदो रब ताला पियो फरमाए त क़यामत में माण्हू मुंहिंजो दीदार कंदा दुनिया में मां क़ुरान में चवां थो कद नरा तक़ल्लुब वजहक फिस समाए ओ मुंहिंजा मोहम्मद करीम क़यामत में दुनिया रब जो दीदार कंदी मां रब तुंहिंजे मुंहं में पियो वाजाए तक़ल्लुब वजहक फिस समाए ॾिसां थो त तूं पंहिंजे ख़्याल खे आसमान में डोड़ाई थो मुंहिंजा महबूब करीम मां हाणे हुकुम थो कयां फवल्लि वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम तूं निमाज़ जे अंदर ई पंहिंजे मुंहुं मुबारक खे काबे ॾे फेराए छाजे करे क़िबलतल अॻु में आहे क़िबलतल तरवाहा ऐं मुंहिंजा महबूब बैतुल्लाह खे तुंहिंजी रज़ा जे ख़ातिर मां रब करीम क़िबलो बणायां थो छा अल्लाह ताला मुंहिंजे महबूब जी का दुआ रद्द कई आहे ॾाढे ॻाल्हायो अवांजो छा थींदो आहे नबी करीम जी का दुआ रद्द थी आहे हे बेईमान बेहया मुंहिंजे नबी करीम ते तोहमतूं थो हणे इल्ज़ाम थो हणे त आसा खे नबी पुटु कोन ॾिनो अड़े नबी करीम खे पुट जी ज़रूरत ई कान्हे का अल्लाह जे मर्ज़ी ते नबी हलंदो आहे आशिक़ चवंदो आहे त माशूक जे दरबार में महबूब जे दरबार में मोहब्बत वारी जाइ ते सुवाल न कयां पाण ई ॾींदो इब्राहिम खलीलुल्लाह खे मलाक चवनि पिया तोखे आड़ा में फिटो था कनि रब मोकिलिया तुंहिंजी मदद कयूं इब्राहिम खलीलुल्लाह चयो त हमेशह सुवाल मथे खे कबो आहे हेठे खे कोन कबो आहे अवी मलाइक भले आयो पर नबूअत जे मक़ाम खां हेठे खे सुवाल कोन कबो मथे खे कबो मुलावरी ते मसइलो कढंदा अथव इब्राहिम खलीलुल्लाह बि मलाइकनि खे कोन चयो गैरुल्लाह खे कोन चई
پیران پیر ایکڑو مولا بچے پیران پیر کے کونچ مجھے تھک دی وے ذلیل بیا پٹ بڑا کاٹھے پیران پیر کاٹھے ابراہیم خلیل اللہ اندھے گئے یا خبر ابھی کہنے کا ابراہیم کے زمانے میں عبد القادر جیلانی ہوئے با ڈاڈے سے گلایو ایڑا کورا جاہل پیران پیر کے کون چاہیے کلندر کے کون چاہیے مٹائی کے کون چاہیے ارے چندرا یہ تو بعد میں آیا نبی کریم خان تو 1400 سال بعد حضرت ابراہیم محبوب کا 1000 سال آ گیا انہوں نے تو کیا تو چوی پہ آئی قانون آ تو سوال ہمیشہ متھے کے کبوا ہیٹھے کے کون کبوا اب یہ ہے یا نہ ہے سوال نوکر کے کدو متھے آفیسر کے چوندو بالا دست کے چوندو صحیح کم کرے سفارش میں متھے کے کرائے بیا ملائکہ نے پنجی خدمت جی ڈیوٹی پہلنی ابراہیم حکم کرتا باہ وسایو تو ابراہیم فرمایا تو تواں کے چو چوا مجھو مالک متھے بیٹھو وا وری ملائکہ جو ملا چویں سے ابراہیم علیہ السلام فرمایا جنے مجھے حال کھا واقفات چھو چواں سے جے کنے یار جی مرضی آ ت سڑا ت ماکھے سڑن قبول آ چھاجے کرے ت مجھے متھے تے جے حجن سر 1000 ت تجھی آسان توار مولا ہر ہر وڈھیا ہے کڑو عاشق زہر پیاک وہد سول سکل گھنو کڑے اے قاتل جاہو ہمیشہ ہیراک لگن لو لطیف چوے فنا کیا پھیراک پتوڑی چکن چاک تب آہ نسل نہ آمسی وہ تو غیر کے چوندا ہی نہ ہے دیکھ چوندا ہی نہ ہے رب کریم جی دربار میں ابراہیم علیہ السلام پانجے جان بچان لا سوال کو نہ کہوا کہ ابراہیم پانجی جان بچان دے لا سوال کو نہ چھو کرے تے نبی کریم کے کیڑی ضرورت جو پانجے پٹن دے لا دعا گھرے مولا پٹ دے دھیو دے اللہ تعالی جی ذات برکات فرمائے تو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ اوا مردن ما کہ جو محمد کریم ابو نہ ہے ولکن رسول اللہ تلک اللہ جو رسولا وخاتم النبیین آخری نبی تھی آیا جن رب کریم جی ذات برکات پاجے محبوب پاک کے کائنات دئی چھڑیا ت پٹرن جی کیڑی ضرورت رب کریم جی ذات کے ایہو بچئی سکدے ہاتھ مولا جن جی اولاد پٹرن ما ہل دیا محبوب جو سلسلو بھی پٹرن ما ہلائی ہا رب تعالی فرمائے تو آدم کھا وٹھی کرے آخری انسان تے ما قدرت جو قانون تا اولاد پٹر ما ہل دیا پیڑھی پٹر ما ہل دیا پر یا رسول اللہ ما رب کریم کے تو جی پیڑھی خاتون جنت فاطمہ زہرا جے اولاد ما ہلائنی جن سا لکھو بیوا تو سا لکھو بیوا جن جی اولاد پٹر ما ہل دیا یا رسول اللہ تم جی اولاد خاتون جنت ما علی جے نسل ما ہلنی مجھے محبوب تے الزام مجھے محبوب جے گھر واری تے الزام مومنن جے ماں تے الزام کہڑا تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بی بی صاحب روئی چیو تے ساہڑن میں متھے کھڑ جیڑی نہ ہے کند کھڑ جیڑی نہ ہے ماں تو کوڑا غلطا کہیں بھی آشا صدیقہ مجھے نبی کریم کھایو سوال کو نہ کہو مجھے محبوب محمد کریم آشا کے ایڑو ڈھو کرے چھڑو ہو ایڑو دیدار میں مشرف فرمائے چھڑو ہو جے کا 24 کلاک مجھے محبوب محمد کریم جے بھاکر میں ہی تے اولاد کی کیڑی لوڑ ہوئی توہین خامل تھا مڑن پیا ہنن جی عادت نقطہ چینی کرن ہی چھو نہ تھو ہی چھو نہ تھو ہی نہ ہویو فرو نہ ہویو ٹیر نہ ہو حقیقت یہ ہے ت کل الائی یترشا بما فی جے تھاو میں جے کا شے ہو دیا اوہا نکری دیا جے با جے کا کنیہ میں اوہا پاٹ میں اب آئیے نا صحیح ہنن جے دل میں جو حسد بغض بھرو پیا ت مجھے محبوب محمد کریم اللہ دعائی قبول نبی جی کا نہ تھی اندھا تو کے دعا جو نتیجے جی خبر ہی کانے تو ت دعا جی گال تو کرے محمد کریم اشارو کرے ت لتھل سجو واپس وری اچے تو چلی تو نبی کریم جی دعا قبول کان تھی محمد کریم آنگر کھڑے تا آسمان جو چندر قدم میں اچی کرے تو چلی تو نبی کریم جی دعا قبول کان تھی نبی کریم جی ذات برکات پتھر کے چوے تا کلمہ بھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو چلی تو نبی کریم جی دعا قبول کان تھی خدا جو قسم نبی کریم جے کنے ونن کے سب کرے تا ون محمد کریم جے دربار میں ہلیا چل
علامہ شرف الدین بوسری فرمائیں جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدۃ تمشی الیہ علی ساق بلا قدمی. مجھے محبوب کریم جی ذات بابرکات رگو اشارو کن تا وڑ مڑھو وانگر حلی مصطفیٰ جے آڈو اچی بھی ہیں. ہن اندھے کے رگو نظر سوچے تو دعا قبول کان تھی. کیڑی گالا جے میں نبی کریم جی دعا قبول کان تھیا. ابو ہریرہ نبی کریم جی دربار میں روئی اچی اگا ویٹھو آ اکن ما نار وہن تھا پان فرمائن تھا ابو ہریرہ چھو تھو روئی عرض کہ یا رسول اللہ مجھے ماں کافرانی یا او اللہ جا حبیب اگ میں تا خالی کافرانی ہی پر اج توہا جے شان میں گستاخی جا لفظ گلہایا تھی ماں کو برداشت کو نہ تھا چل اے خدا جا نبی جا تا اجازت دے تا ماں کے قتل کیا مارے چھجا جے کاتو کے گلہائے تھی. یا رسول اللہ جے مارن جی اجازت نہ تھا جو پیا تا مہربانی کرے کہ رحمت جا ہتھڑا کھڑو تو بلا مجھے ماں مسلمان تھے. مجھے محبوب تا قربان وجا رحمت للعالمین جی ذات ان ٹائمت ہتھ کھیا ہتھ کھڑی پان فرمائن تھا ابو ہریرہ تو کے مبارک ہو جے جلدی واپس گھر ون تو جی ماں مسلمان تھی وئی. کاتھے ابو ہریرہ جو گھر رہا کاتھے مجھے نبی کریم بیٹھو آ کیے مجھے نبی کریم کے خبر بھئی. ابو ہریرہ کے یقینا ڈوڑندو کرے پاجے گھر ویوا اندر جو دروازے کھا داخل تھن جی کوشش کرے تو دروازو بند لگو پیا کڑو بندا اندرے پاسے پانی جو آواز پہ اچے دروازو جو کھڑکائی اندر ماں آواز لو کیرا دروازے تے او مجھی جی جل اما ماں ابو ہریرہ آیا اما تھی چے بچڑا ترس بھی ہو انتظار کر ماں تڑ تھی کیا کپڑا مٹائے وٹھا. حضرت ابو ہریرہ انتظار کیا ماں صاحبہ تڑ کرے کپڑا مٹایا دروازے کھولنا ساتھی چوے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ابو ہریرہ کا خوشی میں روڑ کو نہ تو بھی ہے پاجی ماں کے بھاکر چوے تو اما اگارو تا گاریوں پہ مجھے آقا کھیلنی چوے تھی ابا خبر نہ ہے ہتا تو پٹھی دنیا شاید نبی کریم کے دا ہدنی تھی مجھے نبی مجھے لا دعا گھریا جیڑی نبی کریم سا مکھے دشمنی ہی ہانے حبیب جے دعا پو ان جیتری اجا ودھی کا محبت پیدا تھی وئی. کیڑی نبی کریم جی ملا دعا قبول کان تھی. قرآن تو چلے ادعونی استجب لکم بانا گھرن تو جو کما ڈیڑ مجو کما. ایکڑو مسئلو بدھا جو پوکتے ہلو جاگو تھالا ننڈر تھا صلاۃ مجھے حبیب دے محبت زور سا صلاۃ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. ادا گال تبد جو ویلی توجہ ہے ہی جے کہ نہ چون تھا تا فلانے نبی جی دعا قبول کان تھی نبی سیدی فلانی دعا قبول کان تھی فلانی قبول تھی کان تھی فلانی کان تھی. حقیقت میں ان میں وڈو زہر بھرل ان لفظن میں وڈو زہر بھرل. ہانے سوال تو پیدا تھے جن نبی جی خدا دعا نہ تو قبول کرے پو اساں چھو گھرو گلایو ابا سمجھو تھا لائے نا جدے نبی کریم جی ہو نبی جے کو نبی الانبیاء نبی اندو نبی ان نجیب رب نہ تو قبول کرے تو پو چھو گھرو کیکھو گھرو مان کے ہوڑو چل خدا کا گرو خدا کا گرو خدا کا گرو. ارے چنڈرا ہوڑو تو چاہیے تو خدا نبی جی بھی نہ تو بدھے پو نبی جی بھی قبول نہ تو کرے پو کیکھو گرو وہ گھرو ہی نہ بس کیسے ہے خدا خان روک کیوں تھا خدا خان چاو خدا خان یہ ظاہر میں توحید جی گالا پر اتھوے واہ گرو وارا رام رام وارا ان جو مسلمانی سائیں توحید سا کو واسطو ہی کونے کو. ارے اساں تا یہ چوندا ہو رب کریم جی دربار تے پائے پاند گچی میں انگڑ جے اچل اوگن اے بچائیو ڈھکن تھی ڈھک جل پتوڑی لکھ جن تب محفوظ جل میں دھرا
کاریوں کوجھوں کوڑیوں مورو نمو چاریوں وٹھی ویچوں واتتے کھکھیے جو کھاریو ہڑے انہل جو آریوں سمیری بیو کے رسہے اللہ تعالیٰ جی ذات برکات تانے پاک کلام میں فرمایا ادعونی استجب لکم بنا گھرن تو جو کما تجڑ ما رب العالمین جو کما خدا بھیل جی بدن دعا کولی جی بدن دعا میگواڑ جی بدن دعا نمازی جی بدن دعا بے نمازی جی بدن دعا فاسق فاجر جی بدن دعا نیک سالیہ جی بدن دعا چور دھاڑے لزانی جی بھی بدن دعا کہہ کے پانجے درتا خالی کو نہ چلیں دعا او ملا شل محتے کا ڈانگی گھومئی تو مجھے محمد کریم جا اے بپیو کڈی خدا دے نبی جے لا پو چویں اللہ جے حبیب لا پو چویں رب پاک جے دلبر جے لا پو چویں تے نبی جو دعاؤں قبول کول تو رب تے سجے جہان جو دعاؤں قبول کر دو قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم اللہ تعالیٰ تا اعلان کرائی دعا رب کریم تا دنیا کے چورائی دعا تا موجا حبیب ماؤ کے چاہی بدھا او موجا بان ہو جے کنے پاجے جانتے ظلم کہو تھا زناو کہو تھا چورو کہو تھا بدماشو کہو تھا دعا کیا تھا خون کیا تھا گناہ کیا تھا بھنگو پیتو تھا حرام کھادا تھا کیترا تھا کا گناہ تھا تو لا تقنطو من رحمت اللہ ما رب جے رحمت مانا امید نچو اچڑ تہا جو کما تا بخشڑ ما رب العالمین جو کم خدا بخشی دو آیا کون بخشی دو خدا دی دو آیا کون نہیں دو ارے واڑے کھیلے بھی نہ کھیلے قدرت جے آسمان زمین میں جیترا بھی قدرت جا خزانہ ہل رب تو چے موجا حبیب ماں تو کے سوال کو نہ تو کرایا چابی تو کے تو ڈئی چھجا اے علماء جی جماعت بیٹھیا اوا عالمن خا پوچھی ڈسو ما پاجے طرفا کو تو چا مجھے آقا محمد کریم جا لفظ مبارک ان نے ملن کے بھی داڑھی خا مٹھی تے وٹھی اچو ما دیکھا جان مجھے محمد کریم جا لفظ مبارک ارے بےمان تو محمد کریم کے ساتھ سمجھو اللہ جو حبیب خود فرمائے تو رب العالمین جو دل پر فرمائے تو اے دنیا مارو خدا تبارک و تعالی آسمان زمین جے خزانن جا چابی مکھے نہیں حبیب گھرن جی بھی ضرورت کانے یہ چابی تجھے حوالے جے کو کھپئی سو وجی کھڑو اللہ یوتی و انا قاسم مجھو محبوب محمد عربی فرمائی دعا تم مجھو محبوب رب مکھے دی دعا ما محمد ورہی دعا کیر دی دعا چو اللہ زور سا چو اللہ اللہ زور سا اللہ بہدے صفت سنا کر او عربیت صلی اللہ پڑھ فتبعونی سر کو جھکا کر یحبب درجے پیدیر جے کر چاہی احد کو ملنا احمد نام پکندیر جے کر چاہی احد کو ملنا احمد نام پکندیر جت جو ویکھی نہ
बिस्मिल्लाह जो जावला खुदा जो कसमा भाव भी ठरंदो मां भी ठरंदी त पीउ भी ठरंदो ये तो अल्लाह जो हबीबा रब जो महबूबा उन महबूब जी ज़ात बाबरकात कुर्बान वञा अगर इहो महबूब न चई हा त कुछ न मिलई हा उन हबीब के रब करीम जी ज़ात बाबरकात फरमायो इन्नका लअला खुलुकिल अज़ीम और मुझा महबूब करीम तू वडे अखलाक जो मालिक उन अखलाक वारे मालिक नबी जी तारीफ़ था क्यों जो हुन जे दर तां सवाली कदे खाली को न वयो बाजू मोहम्मद रब को बोलना महज है अपने आप को रोलना नबी जो दर छॾे ऐं चवे त ॿिए दर ते वञा ख़ुदा न मिलंदी अबा मिलंदो बाजू मोहम्मद रब को बोलना महज है अपने आप को रोलना जे बिना संभावणो खीर विलोड़ना अबा करे खीर ॼमायो था भाग्या हो वहराड़ी जा संभावण पवंदो आहे त खीर पोइ ॼमंदो आहे जो तो बिना संभावणो खीर विलोड़नो वाह पीर मिठा सोहणा चओ सुभान अल्लाह चओ सुभान अल्लाह बाजू मोहम्मद रब को बोलना मज़ो है अपने आप को रोलना बिना संभावणो खीर विलोड़ना मुफ्त न उम्र खपे दीरा जेकर चाही अहद को मिलना अहमद नाम तक दीरा जिथ जो वेखी नाम मोहम्मद चुम अखियां ते ले दीरा जेकर चाही अहद को मिलना अन बशर दा शुरुल मचा तू विच यूहा दे दीद टिका तो ओ अंधा कुछ अगते भी पढ़ो कुल इन्नमा अन बशरुम मिसलुकुम ते असांजो ईमान आहे चओ चओ असांजो ईमान जोर सां चओ असांजो ईमान असांजो अक़ीदो आहे मुंहिंजो हबीब बशरी लिबास में आयो आहे बशरी लवाज़मात सां आयो आहे महबूब जो अब्बो बशर हो महबूब जी अम्मा बशर हुई नबी पाक जो ॾाॾो बशर हो ॾाढी बशर हुई बशरी ख़ानदान में आयो आहे पर रब करीम जी ज़ात बाबरकात इहे बि त फरमायो आहे क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन इहो ज़ाहिर में जेको बशर आहे सो हक़ीक़त में मां रब करीम नूर बनाए तव्हां ने मोकिलियो अरे चंद्रा यहूदी न थी रुगो कुले इन्नमा अना बशर मिसलुकुम कुरान कोन्हे कद जाकुम मिनल्लाह नूर भी कुरान असा जो अकीदो आ त मोहम्मद करीम बशरी सूरत में आयो आ पर असा जहड़ो नाहे पर नबियन जहड़ो भी नाहे ज़ाहिर में बशरी लिबास में आ हकीकत में मोहम्मद नूरुन अला नूर चओ मुस्तफा नूरुन अला जोर सां चओ मुस्तफा अल्लाह जो वली वक्त जो गौस हजरत पीर मिठा सही रहमतुल्लाह अलैह फरमाइन था छा था फरमाइन त अन्न बशर दा शुरुल मचा तू विच यूहा दे दीद टिका तो यानी मुझे नबी पाक ये चवा कुल इन्नमा अन्न बशरुम मिसलुकुम रुगो इते नबी अगते भी हल नबी फरमाए तो यूहा इलैया ओ इंसान मा तो जड़ो इंसान हा पर तोड़े कुत्ती भी कान इंदिया मुझे दरते जिब्रील हाजिरो भरी दो आओ ना सही यूहा इलैया मन जिब्रील मुझे दरते गुलामी भरी दो तोड़े तो मुझे अदा को लड़ाई भी कोन तो को थुक भी कोन तो हणई मुझे हबीब जे दरते जिब्रील गुलामी भेजे अन्न बशर दा शुरुल मचा तो विच यूहा दे दीद टिका तो आवे भाड़ा इंसाफ तपा तो अल्लाह जो वली गुथो लफ्ज़ न ॻाल्हाईंदो आहे छा था फरमाए आवे भाड़ा अदड़ा छा थो फरमाए
آوے بھائڑا انصاف تپا تو کچھ تو سوچ سوچے دیرا جے کر چاہی عہد کو ملنا احمد نام پکے دیرا جے کر چاہی عہد کو ملنا احمد نام پکے دیرا جت جو ویکھی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. موسیٰ نبی اللہ جو اللہ تعالیٰ جی ذات بابرکات جو قانون آ پیارا موسیٰ لبیک یا رب تو جے امت ماجے کو نماز نہ پڑھے تا جو جنازو تو نہ پڑھ جا انکے پور جا نہ کفن نہ جا باہر ڈھیر تے اچھل جا کتا کھائی ون ہاؤ مولا ٹھیک آ ایکڑو مانو اڑو آ سونو سائیں بسم اللہ سبحان اللہ. ادا ماں گل کون پائی دو ہاں تو گل جو شانہ ماں لائے کو نہ پر روزے دھری کے بچے پر آئے وہاں لائی تو سکونا اور مجھا مٹھڑا بھا ودید حضرت موسیٰ کے حکمات بے نبازی دفن نہ کجا پور جانا کتا کھان سے دنیا دسے کام کھان سے دنیا دسے ایڑو مانو آ جیکو مجھا پیارا دوست مری تھو ونے موسیٰ علیہ السلام حکم کیو ڈھیر تے اچھلایو تھوڑی دیر گزری یا رب العالمین وٹا وحی آیو آ او پیارا موسیٰ ایو تو مجھو یار آ ایو تو مجھو دوست آ انکھے کھڑائے آ انکھے غسل بھی جا رہا ہے انکھے کفن بھی پا رہا ہے ان جو جنازو بھی پڑھا ہے خالی جنازو نہ پڑھا ہے بلکہ اعلان کرتا جیکو بھی ہن جے جنازے میں ایدو انکھے جنت واجب تھی ویندی. موسیٰ علیہ السلام فوراً کھڑائے آئے غسل جا رہا ہے انکھے مجاہدہ کفن پارا ہے لٹ کھڑی خدا جو نبی در در پڑھ اعلان کندو وتے اچو 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 اللہ جے دوست جو جنازو پڑھو نبی جو اعلان بدھی ہزارن جے تعداد میں خلق گڈ تھیا ان شخص جو جنازو پڑھو ويو آ پڑھن کھان بعد میں انکھے دفن کرے موٹی آیا پر موسیٰ علیہ السلام کے دل میں وہم بیٹھو آ مولا یار کی تو چيو ہو تو بے نمازی جو جنازو پڑھو کون ایو تو بے نمازی ہو تبھی تمام چلاयो ہوئے ہن تو چيو آ ت مجھو یارا کہڑی گال میں یارا بدھائے ت مجھے دل ٹھرے. رب العالمین نے فرمایا پیارا موسیٰ برابر نماز کو نہ پڑھندو ہو برابر ہن جا یہ حال ہا پر لما ينشر التوراۃ ورا اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقبله وبداه على عينيه فغفرت له کرامۃ لاسمه صلی اللہ علیہ وسلم.